Kumsang ni samni panni July nili thotan jan ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai kan buk le theu achau Russia in Ukraine ram Harun Mek na chungchanga Russia sarkar chuan thu chu an siama Ukraine President Volodymyr Zelensky point video kalplangin thu cha asrai boka heng ram panni roi tu ten thu cha an sai na hi Khovel media ten an chu chong na sa hle ani Khovela media rang Ukraine ram chunga indona kalmek chanchin thurbing na ranga antarlan deuh vek awangin tuntruma hian kan thulak na te hi azong zong kan soi vek seng don lo ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russia chuan Kharkiv region chung le Kharkiv khopui chunga te Kramatorsk khopui chung le region chunga te Sloviansk khopui chung le Achevela te rong takin anchea hei hi tual thana le nunrona rap thak tak lantirna ni atia Russian sipaite hetianga rap thak taka civil mi te thina thlentira civil mi ten antor zui zel po hrelawa bom tam tak nena kan khopui sang te an baita ka wang hian mi puita chen na mun chu indona muala achan mai ai chuan kan sipaite kan huk dok lo thei talawani atia Russian sipaite hian Slovians khopui chunga in baina ringot po rocket mangin nasatakin Slovians khopui hi anron kapa groundna nasataka inka na thenglem lo masela Slovians khopui po hi Ukraine sipaita chuan an chuasan mai lo chuan khopui chunga cheng mipui te hi an him tak lo wangin kan sipaita chu Slovians khopui le a chevela tang hian nukir lo thei lovin kanom phata nimin sandeya Russian sipaiten khopui dang telmia lo poin Slovians khopui rocket manga hanron kana ringot po hian civil mi poisoi lo paruklai main nunna anchana civilian poisoi lo somni chuang satin liamna takmai antur bokani ati mase Russian Defense Ministry chuan thu chua ansiam vedan chuan nimin sandaya khan Ukraine ramchunga Kharkiv region chunga te region dang munranga te kan sipaita chuan strike an neya military infrastructure Ukraine ramchunga omta chu kan target ani antia mase Reuters news agency in report an pek dan chuan Kharkiv khopui nai vailoka om khopui ponami school pakhat chu Russian sipaita hian targeta ron nein he school building hi ankap darveka Kharkiv region chunga Russian sipaiten beipui hanthak hun hi nimin Sunday jingkha ania Reuters news agency chuan Kharkiv region chunga om Oleksiy Mihulin ankomna chuan kanupui hi engtiklai poin jinga ma takin athau thina Sunday jinga pokhan ma takin athawa mase Russian sipaita chuan Kharkiv region chunga munthen khata bom anthakri ta chu ahriata wangin kan chung koin min kai tho veka kanin chuasanin mun himlam kan panta mase kan chuasan nu kanin chu kan kal chuak chau tia Russian sipaita chuan anron bom cheveka mataka kannu atho thin wangin wanai thak takin kannunna kanchan talawani tin asoya Reuters news agency hian ansai jidan chuan he in hanka chet na hi bompa ngai ni lowin rocket manga ron target ani thu ansai bok he tiang hi Ukraine lamin report anpek dan ania Russian Ministry of Defense in thuchua ansiam ji zeldan chuan Kharkiv region atranga kilometer somsari vela hla Belgorod region chunga Ukraine sipaita chuan strike anron naya Ukrainian force te hian civil mi te dimdoina naimia lovin thingtlang khuate anron boma in engemozat ti chiat ania atlembera Russian mi Belgorod region chunga cheng civilian poisailo pathumlai nunna anchan toni tin an report vebok Russian Ministry of Defense in thuchua ansiam atranga halandan chuan Ukraine sipaiten border kana Russia ramchunga Belgorod region chung hanbei hun hi tukin jing darthum vel khanin report ania hetianga inpu tonna athlen mek lai hian India media lian takmai India Today chuan han report danin rampani tahi anin pu tonang hian hanche vevea Ukrainian force te chuan Belgorod region chunga hian strike nain bom tam tak ankap luta hetianga anchet malok khian Moscow sipai te poin Ukraine ramchunga hian bom hankap lut ve boka
Kharkiv region chunga hian chiatna athlen na saleni antia Russian Federation in Ukraine chet dan chungchang han punjar hi Kiev chuan engma chanlet na mo thilthen dan chungchang hi engma soifian na le nem he na han nei lawa Belgorod region chunga hian an sipaite an cheti po engma punjar ani lawani antia chutiang bok chuan Kharkiv region chunga Russian sipaite chet na zongjong po hi Russian Federation chuan soifiana anei lova Kremlin chuan heng an chet na le an sipaita sulnu zongjong ta hi engma hetiang hian an changei ani ti nem he na tur han puangjar lawani ti in han report bok mase hein dona chungchanga Al Jazeera in report an pek dan chuan nimin le voin thleng khan Russian sipaita le Ukraine sipaita in beina chu aso sang chomek zela Kyiv thu chu an siam dan chuan Ukraine Air Force ta chuan building chong sang tak ni lem lo som panga lai mai chu an bom chiani ti an puang zara hetianga an va targeta building han ti chet na mun te hi equipment chi sang an dana ral thuam hlom tak tak om na mun te ania hengjinga then khat chu ammunition depot han ti mai puak thai thil chi sang an da khom na mun te ani hlomani an ti bok heba ka hian Ukraine chimlam panga Melitopol khopui Russian sipai ten anop na hnuaya an da to chu Ukrainian force ta chuan nimina tangkhan strike an nei trana Russian sipai ten tran mun ram chang takatana an man mun sang ta chu rocket le missile mangin an kapa Ukrainian force ta hian trumsam thumlai mai strike hi an nei ani tin Mayor Ivan Fedorov chuan a report bok ti chuan he report hi adik ngai ani ti nem hena turin Russian Federation in Melitopol khopui chung le a chevela rural tu turatana Military Civil Administration adina hroi tu ta jinga mi chuan Ukraine sipai ta hian strike an ron nei ngeya thil tam tak ti chiat an nei ani tin apuang zarbok ane hetianga Ukraine ram chunga indonarap thak tak mai athlen mek lai hian Australian Prime Minister Anthony Albanese chuan Ukraine ram chung hitloin Kyiv khopuya Presidential Palace Ukrainian President Volodymyr Zelensky nan in biakna hanneya Australian Prime Minister Anthony Albanese hian Ukraine ramchung khothlang lampang le chim lampanga te Russian sipai ta chuan Ukraine sipai ta chu na takin an normeka chung lo do dal na tur chuan Australia sarkar chuan ral thuam lama tranpuina chi sang Ukraine hi apenon le dona Ukraine President Volodymyr Zelensky nena hian ral thuam om khau pui mai armor vehicle chi sang ta chu Ukraine ramchunga hian enge mozat kanron thon lut le don ani ti in thu cha anai bok hetianga ramsang ten Ukraine tranpuina turatana ral thuam chi sang Ukraine ramchunga anthon lu mol lai hian Eastern Donbas region chu Russian sipai ta kuta aumta ni ti Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan apuang zarta Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian hasoidan chuan Kyiv force ta chu lisichang khopuya trangle Eastern Donbas region pumpuya trangin nukir hanita hei hi Russian sipai ten khopui chunga indonarap thak tak mai han cho chua wangle civil mi ten nasataka antor wangania lo thai lowin kan sipai ta chu kan nukira Eastern Donbas region pumpui hi Russian sipai te control na hnuaya aomtani ati mase Ukraine President Volodymyr Zelensky hian atlom na thu ala soi mai lawa Moscow laka vauna thu achak chok zui ngala Russian sipai te hian hetianga kanram chung anop hi engtika ma rem kan tingai don lawa Ukraine hian apompui thei ngai don lawa kan sipai te tha chu tuna hian ti chak tharmek ania Eastern Donbas region chunga area mun tam taka hian Western Houten Ralthom changkang tak mai min pek long range weapon mangtain Russian sipai te hi kan beidon ani ati Russian Ministry of Defense in thuchu ansiam dan chuan Ukrainian force ta chu lisichang khopuya tang hian nor chu anita lisichang khopui le Harry John pumpui hi kan thunai na hnuaya tuna chuan kan da felta lisichang khopui kan lak ma kar khatpo tlinglawa khan Severodonetsk khopui le region pumpui chu Russian sipai ten kan opna hnuaya kan lo da to boka tichuan tuna hian Eastern Luhansk region pumpui chu Russian sipai te control na hnuaya aomta ni tin ansoya
hei baka hian political thila nenaro pui tak kan channa ania Kremlin chuan Ukraine ram chunga special military operation kan neina hian kan thil tumberle kan gollian ber chu Luhansk region pumpui hi kan kutalak ania chu thil chu ti hlotlenin haum chho tameka tuna chuan battlefield thar indonam wal thar turatana kan focus lian ber chu Luhansk region trenom chia Donetsk region hi ani to dona Donetsk region chunga rambung tren khat territory enge mozat chu Ukraine sipaiten an control nan huaya tuna chuan anla dameka Luhansk region pumpui kanla kangchia hian Donetsk region pumpui hi laturin indonam wal thar chu hon ani tani tin an puangzar bok ani hetianga Russia in nena changa lom taka thucho an siamek lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine mi pui zongjong tele khovel hian in lo hria ta na ka du chu kan sipai tele commander ho zongjong te chu point mo tak mai frontline atanga anin nuk dok ani chuan chuan omzia pakhat chau anai ti hi in hriat ka duwa kan melma ramzau tuma na ron thok mek tu Russian sipai te na zoka kan nor thaina turatana in nuk dok ania Ukrainian Armed Force te hian kan mi pui te hi phat sanin an hungtol santi na anilawa advantage ro pui bermai fire power thatak mai chu mang thai turin kanin buat sai ti na ani zokani ati chuan an tir chu kan taktik ro pui tak mai hi ania Severodonetsk khopui te Lysychansk khopui le Eastern Luhansk region pumpuya hian kan sipai te chu anron kirle dona Indonam huna he taktik ro pui tak mai ruam manna an siam thiam awang hian kan sipai commander te chunga hian lom thu kasoya hei baka hian modern weapon anti mai tunlai thiam na sang tak manga an siam ral thom chikrang te minron supply tu ram sang te chunga lom thu kasoi pokani ati President Volodymyr Zelensky hian asoi zel dan chuan Donbas region a frontline a hian Russian sipai te chu anin sorbinga firepower lom tak mai chu an ma chuan ber ania missile le rocket tam tak mangin kan khopui ta chu an kapa civil mi ta torna chu enga ma an ngai lawa chu wangin Ukrainian a hit back hun tur chu atheng ta na takin Russian sipai te laka hian chanlet na kan pedona an ram lua sa zong hi kan chu sakle vet dona ni atia long range rocket system western houten min supply mangtele US in HIMARS rocket launcher min supply mangta hian Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ta hi Luhansk region pumpuya anin khorna mun zonga na takin chanlet na kan pedona chu rap thak tak ani dona ni atibok hei baka hian President Zelensky chuan thilni na diktak chu hei hi ania tuna hian in nuk dokin Lysychansk khopui te Severodonetsk khopui te hi kan chanta anga mitam tak te chuan an ngaya Mase chu aum zia dik tak zoka chuan kan sipai te nunna kan hum hima kan mi puite nunna tam tak chu kan hum him boka chu tianga nunna hum him chu tundin huna chuan rol poimo tak ania ti chuan heng western ral thuam hlom tak mang hian Russian sipai ten kan mi puite an tiang che hian a chanlet na kan pe vedona chu tianga chanlet chu tun thleng hi chuan kan la ti du lawa a chan chu Russian sipai tam tak ta hian kanram chunga anron chet chan hi engma an hriat lowang ania Russian President Vladimir Putin hian indo turin aron thon lut ringota anna an thok ringot ania mase tuna chuan akotopa minnor beto wangin anlaka hian Ukraine sipai ta chuan ti hre an nei to don lawa timna engma aum to lowang atia chutianga kanchet na wang chuan kanram ven himna bangsang tak mai chu tundin tharin haum lenga heram chunga hian nena changlet lain ke kan pe nanga hetianga kan beilet na tur zonga hian mi puita chu him takin kan da donani atibok President Volodymyr Zelensky hian nidanga ala soi chuangai mi alo tongkam pakhat asoi chuak veta hei hi khovel media rang ta chuan anlo soi fo to thina Zelensky hian asoi dan chuan Moscow in athlop separatist hote anom na mun kumsak ni le som pali khan Crimea chu Russia hian sumlama duam nara thak tak mai chu anaya wangin sipai thachak na mangin minlo chu sak toa ma se tun thleng hian kanram chunga kaini chuan kanla pom ranga
tuna po hian Ukraine ram chunga sumle pai kan de chuana mun poimo tak mai industrial heartland tia kan soi hial thin Russia na thlop in lakran du pol ho separatist rebels ho te anom na mun Luhansk region le Donetsk region chu economy lama nasataka mason Russia hian abai se wangin heng region panhi te hi kan kutatranga lakran atum meka mase Ukraine industrial heartland panhi tele Crimea te hi Kovelin min pompui angin Kiev thunai na hnuaya hun reilo te a darlet le vek ani to dona Russian sipai te hian ground na anin dona wangin kan sipai te hi an chuak ani lawa kan commander tele sipai ho tulu tam tak te chuan ralrel dan thak an duwa wangle civil mi te himna an ngai tua wangin Lysychansk khopui le Severodonetsk khopui te hi an chua sana Mase Moscow in thuchu an siam dan chuan nenaro pui tak changa Ukraine sipai te chuak anga anin soya Ukraine sipai te hi an chua ani lawa kan mi pui te himna ngai tua chungin kan sipai ta chu nu do ani jokani atia ti chuan sipai anom to miau lo wangin Lysychansk khopui le achevel arijon pumpuya thingtlang khole taun chikrang te Severodonetsk khopui region chunga thingtlang khole taun chikrang tenen azawain sipaiten tharum thoa an bai ngai lawin an kuta aum sareng toni atibok mase chutianga nena chang anga anin ngai na chu nena tlon tling ani lawa Ukraine hian kanram hi kan kalsan ani lawa amma a kalo soi to ang khan na taka kan beile thaina turin kan sipai ta hi anin nuk doka Russian sipaiten kan mi puita chunga anthil tia wangle kanram chunga indona rap thak tak mai hanron cho chua wang hian a chan let na rap thak le na tak mai machon turin loin bot sai se kaduani ati Ukraine military command in thuchu an siam dan chuan an president thuchu hi anron nem nget ani deu bara Ukraine sipai zongjong te hi Luhansk region chung tanga in nuk dok turin ti luina manga order pek ania tuna khopui lata anga anin ngai Lysychansk khopui le Severodonetsk khopui atang te hian in nuk dok turin Kiev chuan kan sipai ta chu thupek apea hei hi omjanei lawa thutluk na siam na ani lawa Russian sipai ta chu ground na ronlu du tak tak silawin missile le rocket tam tak mangin kan sipai ta bein theitop anchua rocket le missile manga targeta anom renga annun na derthong takadareng hi Ukraine chuan adu lo wangin Ukrainian defender zongsong ta chu in withdraw turin thupek ania tuna hian eastern Donbass region pumpui chu Russia chuan kan control na hnuaya kan data ni tin propaganda maksak tak tak mai han thedara heng an ngai dan vorlar na te hi nem he na turin residential area civil mi te an chen na mun area tam taka artillery chikrang ta chu an choprem rum boka mase Ukraine sipai ta chuan ama tranga ruam manalo om to angin heng huna te hian civil mi ta chu om to lowin Ukraine sipai ta chuan an thiar chuak deuh vek towa ti chuan ralhla takatranga ground na sipai ronlut silawa min beyang chia khan Russian sipai ta laka hian chanlet na natak mai chu peturin Ukrainian force ta chuan in buat saina kan kalpui meka mun thren khata chuan he taktik hi man ani towa hetiang ang ralrel dan kan manna pianga hian Russian sipai ta chu chua an zela Snake Island atangin Russian sipai ta chu bom mangin kan chuaka Ukraine longchol mun thren khat te po kan kuta aomle ta boka heng zongjong hi Russia in min bei ang chia kan bei let wang ania Russian sipai ta chuan Lysychansk khopui atang hian Ukrainian defender ta chu anin nuk dok vek toni ti khrarang chungin nimin sandaya khan Lysychansk khopui le Sloviansk khopui ate bom le missile tam tak an kap luta chung ta chuan civil mi ta chena in tam tak ati chia Sloviansk khopui chung bi ka hian civil mi hengemosat an laoma civil mi paruklain nunna an chan pha hei hi Russian sipai ta chuan anti lui ania Ukraine sipai ta hi anin nuk dok ani ti hriatir anirang chungin bom le missile mangin Lysychansk khopui chung le Sloviansk khopui chung ta hi an beya hei hian Russian President Vladimir Putin ani na dik tak chu chiang takin a pholanga alo chin pho to thin angin civil mi poisai lo ta chu tualaya ran tal ang main atala mase Moscow chuan an media zongsong kaltlangin thudik lo an thedara
civil mi te an target na hi arai towa ma se heng zong hi Moscow chuan apom lo thu le Ukraine ram chunga ral thom dana mun tele oil depot te an bei thu an puang thina ma se civil mi te building a chimrem ruma mitam takin nunna an chan towa building chim hnuai atangin ruang tam tak kan la chuak to boka chutianga kanin song bolai chu khovel media tam tak ten an covera khovel hian thil thlen dan dik tak chu chiang takin an hriani antibok Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan President Vladimir Putin nena report apek dan chuan Luhansk region pumpui chu kan thunai na hnuaya kan data he region chunga khopui kan lak nu nungber Lysychansk khopui le a hual vela thingtlang khole taung chi rang rang te po kan thunai na hnuaya kan da vek towa kan sipai ta chuan heng hmuna te hian station an siam ngalani tin a reporta mase Ukraine Defense Ministry chuan heng Russian sipai te inbun na zongjong te hi nenan channa ani lozia lantir na turin inbuat seina kan kalpui meka kan chanlen na tur lodong song tur hian ralthum chaktok Russia hian anei big lawa kan khopui le kan ram kan territory lalet le tur hian Ukrainian defender te anchet zui dan tur hi Russian sipai te hian an chut phak lawani tin an thu chuai hian an soilang bok Ukraine lamin an sipai te in hu do chan an soile ralrel dan an thak dan tur an soi dan atang hi chuan Luhansk region chunga hian bomna satak mai asurin alasur donin ashriata indona hian toplam ain zualam apan chodon chaunin alang bok ani ole khati zong kha tutumatana chanchin thar kanbot sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia